wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi kaze ku makuru asoza umwaka wa 2024 kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura rero mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 31 z'ukwa 12. Icyegeranyo gishya cy'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu kiravuga ko ibitero bya Isiraheli ku bitaro bya Gaza byagize ingaruka ziteye ubwoba ku rwego rw'ubuzima bw'abanya-Palestine ndetse bikanatera impungenge zikomeye zishingiye ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Ukraine ruravuga ko indege itagira abadereva igendera munsi y'amazi yahanuye kajugujugu y'Uburusiya mu butaka bwigaruriwe na Moscow mu mwigimbakibwa wa Crimea. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urumva inkuru y'uburyo umukino wa chess ufasha abana guhangana n'ihahamuka ndetse no kwiheba mu gihugu cyazahajwe n'intambara. Ntibibagirwe n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye aho ni buri twumvira muri Australia cyangwa se muri Buyapani uri muri 2025 wamaze kugerayo. Duhere mu Burundi ariko bakiri muri 2024. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze gasopo ko abantu bose banyereza umutungo wa rubanda n'abarigisa imisoro ya leta bagiye gufatirwa ibyemezo bikariye. Perezida Ndayishimiye yabitangarije mu ijambo risoza umwaka wa 2024 ushyira intangiriro za 2025. Bamwe baranyegeje amahera y'igihugu kugira bene gihugu babure ayo baja gusumisha kandi ari rwabo. Abandi barashoye ibidandazwa mu bindi bihugu ariko ntibatahana amahera mva makungu barose, ndetse n'ingenzi mva mahanga zaje mu gihugu amahera mva makungu zazanye barayegeranije barayanyegeza kugira ngo igihugu ntikironke amahera mva makungu yo kugura ivyo Burundi butihingurira. Hari n'abandi bacisha ivyo baranguye hanze mu binwabi kandi bazi neza ko ayo babiguze yavuye Burundi, aho hose bahunga amakori n'amatagisi. Uyu mwaka buca rutangura rero uzananye n'impinduka mu gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Abahora batazi ko gutoba itunga ry'igihugu ari igicumuro gihanwa n'amategeko mpanavyaha nibabimenye, kuko ubu abahora bigira ibiro biteze bakinisha itunga ry'igihugu bagiye gufatirwa ingingo. Icambere coco mwe murakimenya, amakori n'amatagisi ategerezwa kwinjira yose mu kigega cy'igihugu. Uzokwigira sindabibazwa nawe amenye ko intahe izomukubita mu gahanga. Hariho abahora babikora bitwaje ko bahagarikiwe n'abigira ibihanganye. Uzofatwa abimenye n'uwamukingiye ikibaba bazohanirwa hamwe. Reka noneho tujye muri Syria aho imiryango y'abasirikare bari mu gisirikare cy'ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad wahiritswe ku butegetsi ivuga ko iri kwirukanwa mu mazu yabagamo kugira ngo ajyemo abahoze ari inyeshyamba. Aya mazu ari ahitwa Muadamiyat al-Sham hafi ya Damascus yaratuwemo imiryango y'abahoze ari abasirikare. Bamwe baravuga ko bahawe iminsi 5 gusa yo kuba bahavuye. Ibi biraba mu gihe Damascus igerageza guhuza imitwe y'inyeshyamba ikayishyira mu gisirikare cy'umwuga. Abategetsi bashya ba Syria bakizeho abarwanyi b'abanyamahanga barimo abayugur ndetse n'abo muri Jordania no muri Turkiya ku myanya yo hejuru, ni ndetse imiryango yabo iri no guhabwa ubwenegihugu bwa Syria. Hagati aho Ubufaransa buravuga ko bwagabye ibitero byo mu kirere ku birindiro by'umutwe wa Islamic State ku nshuro ya mbere kuva Bashar al-Assad yatembagazwa ku butegetsi. Minisiteri y'ingabo yavuze ko indege z'intambara zigendera ziri kumwe ndetse n'izigenda zitagira abadereva drones zagize uruhare mu bitero byagabwe hagati muri Syria. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yatangiye kwibasira IS muri Syria mu bwoba ko ishobora gukoresha icyoho kiri mu rwego rwa politike ikongera kwisuganya. Icyegeranyo gishya cy'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu kiravuga ko ibitero bya Isiraheli ku bitaro bya Gaza byagize ingaruka ziteye ubwoba ku rwego rw'ubuzima bw'abanya-Palestine ndetse bikanatera impungenge zikomeje kuzamuka zishingiye ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu.
iki cyegeranyo gisuzuma mu buryo butomoye mu gihe cyo hagati y'ukwezi kwa 10 kwa 2023 n'ukwa 6 kwa 2024. Inkuru ya Imogen Fox muragizwaho na Florentine Kwizera. Icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kigaragaza urukurikirane rw'ibikorwa vy'ingabo za Israel aho zagenda zigatera zikugariza ibitaro vyo muri Gaza hanyuma zigasohora bariyo ku nguvu. Abagwayi barapfuye canke baricwa muri bimwe mu bitaro inyuma y'aho ingabo za Israel zihaviriye habonetse ibinogo rusangi, bimwe mu biziga bigifite mu mibiri yavyo udushinge bagumiza mu muti w'umugwayi kugira ngo baje barashiramwo serumu canke umuti canke uturingoti ducamo za serumu nyene. Abakozi bo kwa muganga barafashwe barafungwa, bamwe bikavugwa yuko bishwe urubozo. Nubwo ntiyemera ivyo Israel ivuga yuko ibitaro vyo muri Gaza vyakoreshejwe n'abagwanyi ba Hamas, icegeranyo kivuga yuko ibimenyetso batanga bigoye gutora neza nimba ari vyo canke atari vyo, kandi ndetse bitanakwiye. Nubwo kandi vyobaye ari vyo, onivuga yuko gusambura bakuza katagutandukanya ibiri muri ivyo bitaro byose bishobora kubahama nk'ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vyo gusinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu. Urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Ukraine ruravuga ko indege yarwo itagira abadereva igendera munsi y'amazi yahanuye kajugujugu y'Uburusiya ku butaka bwigaruriwe na Moscow kumwigimbakirwa wa Crimea. Ukraine irasa n'iyigamba ko ari ubwa mbere kw'isi ibi bibaye. Yatangaje amashusho ivuga ko irekana biba. Inkuru ya Dani Abahad murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Iyo video iri mu mabara y'umweru n'umukara igomba kuba yafashwe n'injoro isa nigaragaza indege itagira dereva igendera ku mazi iraswa n'igisasu cyo mu kirere. Byagaragaye nkaho nayo yahise irasa. Iyi video yihutaga cyane ndetse isa niyagiye ivugururwa, ariko yerekana ibiturika mu kirere n'ikintu kinini cyahise gishwanyagurika, ibisigazwa byacyo bigwa mu nyanja. Umuyobozi mukuru woherejwe i Crimea yavuze ko indege ebyiri zo mu mazi zitagira dereva za Ukraine zangijwe n'injoro, ariko ntiyavuga hariho. Mu gihe ibyo Ukraine ivuga byaba ari ukuri, bwaba ari ubwa mbere indege itagira dereva yo mu mazi ikoreshejwe mu kurasa mu kirere mu ntambara. Ubusanzwe zikunze kwibasirwa n'ibitero byo mu kirere. Mu kwezi kwa 5 itangazamakuru ry'Uburusiya ryasohoye amafoto na video bigaragaza indege itagira dereva igendera ku mazi ya Ukraine ifite igisasu cya misile hejuru ngo yaba yarangirikiye ku nkengero za Crimea. BBC gahuza miryango saa moya zebora iminota 22 mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio za BBC London ni saa 10:38. Turakomeza amakuru yacu mu kanya gato cyane. Tujye muri Afurika mu karere k'ihembe ryayo aho abategetsi muri Somalia bavuga ko bamenesheje igitero cy'abiyahuzi mu mutwe wa Kisilamu Islamic State ku birindiro bya gisirikare mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Puntland. Itangazamakuru ryo mu gihugu riravuga ko abiyahuzi benshi bishwe n'abasirikare ariko bagakomereka. Iki gitero kije nyuma y'ibyumweru iyi leta yigenga ku buryo bw'igice ya Puntland itangaje ibitero bikomeye kuri aba barwanyi. Abasesenguzi mu rwego rw'umutekano baravuga ko Islamic State muri Somalia yazamutse mu ngufu kubera uruhuri rw'abarwanyi b'abanyamahanga. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara yakuye mu byabo abana babarirwa muri za miliyoni, inabambura indoto z'ubwana bwabo, ariko uburyo budasanzwe buri kwifashishwa mu kongera kubaka ubuzima bwabo. Mu kigo cy'abana Focus Congo kiri Goma, umukino wa chess wabaye intwari ikomeye mu kurwanya ihungabana ndetse no kwiheba. Abana bahura buri cyumweru gukina bakanabona ituze ndetse banabonana n'izindi nshuti mu bihe by'amage. Inkuru ya Anne Okumu muragizwaho na Jean Claude Mwambutsa. Aya ni amajwi meza ushobora kumva mu nkambi y'abana ya Focus Congo iri Goma mu burasirazuba bwa Congo. Eric w'imyaka 17 na bagenzi be baritegura gutangira amasomo y'umukino wa chess bahabwa n'itsinda rya Soga Chess Club. Aha ubuzima bwubakiye ku kubura byose, inzu, imitungo n'imiryango, ariko ahantu hato ku kibaho gisanzwe cy'umukino wa chess aba bana bahavumbuye paradizo y'umunezero. Iyo ndiko ndakina jeu d'échecs niyumvamwo intsinzi mwihiganwa, bingabaniriza kuremerwa mu mutwe.
Eric niwe watwaye irushanwa riheruka mu nkambi yose muri uyu mukino. Ikamba avuga ko ryamwongereye icyizere, ariko icy'ingenzi uyu mukino wamuhuje n'inshuti nshya asangiza ubuzima bwe. Ubu ndafise abagenzi kandi atari ngaha mu ikambi gusa, nkina kugira ndabereke ko natwe dushobora kugira ubuzima bwiza gusumba. Akiri Bashige yashinze iyi kipe ya Soga Club mu mwaka wa 2021. Atangirana ibibaho bikeya, yizera kuzana akanyamuneza mu buzima bw'abana b'imfubyi. Twafashe ingingo yo gutangura imyimenyerezo muri izi nkino z'ubwenge zisaba kwiyumvira cyane. Igihe bariko barakina bisa no kuva mu biharuro byinshi no kwibagira ihamuka bafise. Uyu munsi umushinga we warakuze, ubu ukaba uhuje abana basaga 500 mu nkambi, mu bigo byakira imfubyi ndetse n'amashuri yo muri Goma. Buri wa gatatu abana bikusanyiriza mu ivumbi ryo mu nkambi kugira ngo bige, naho inshuro imwe buri mwaka bagategura irushanwa ry'intara yose rihuza abana bo mu nkambi n'imisozi itandukanye. Intumbero z'izi nkino ni ukwereka abana ko bafise akamaro mu mibano. Abana barigirira icyizere. Iyo bazungurutse urwo rukino biyumva nk'abatatakaye, nta n'umwe abaruta uwundi. Nta meza cyangwa intebe, abana bicara hasi bagakinira ku mpapuro za mpande enye bafata nk'ibibaho bashushanyijeho n'amabara y'icyatsi n'umweru, ariko ibyo byose ntacyo bibwiye aba bana. Ibice 80% by'abafashe ibirwanisho ubu ni abana bagizwe ko ingaruka n'intambara, bisa nk'amabi yisubiriza. Mu gihe tutoshobora kwitaho aba bana, turazi neza ku bice 100% ko ejo bazofata ibigwanisho. Imyaka ishize ari 30 uburasirazuba bwa Kongo bwugarijwe n'intambara. Abantu bagera kuri 7 bakuwe mu byabo, barimo abana basaga 70,000. Benshi muri bo bagizwe imfubyi n'intambara, bakaba baba mu nkambi. Intego y'uyu mushinga wa Akiri irenze kure kuba urubuga kuri aba bana rwo kubakura mu ihungabana. Akiri n'itsinda rye barahindura aba bana mindwanyi zihirimbanira ubuzima bwabo, babaha ubumenyi bubafasha kunyura mu ngorane. Buri kintu bize ni intambwe ibafasha kurenga ihungabana ndetse no kwakira amahirwe yose bahuye nayo kugira ngo bazagere ku buzima bwiza. Ubuyapani na Korea y'Epfo byamaze kwinjira mu mwaka mushya. Ibirori byo kwizihiza muri Korea y'Epfo ariko ntibyahawe uburemere bukomeye kubera ishyano riheruka kugwa mu gihugu nyuma y'ihanuka ry'indege ku kibuga cya Muan Airport. Ibirori bisanzwe biba birimo no kuvuza inzogera i Seoul mu murwa mukuru byagabanuwe. Mu Buyapani umwaka mushya ni ibihe by'ingenzi byizihirizwa mu rugo n'umuryango mbere yo gusura ahantu hafatwa nk'ahatagatifu cyangwa kugerageza kureba izuba rirasa mu museso w'umunsi ukurikiyeho, birimo no kujya ku gasongero k'umusozi wa Fuji. Mbere yaho Sydney muri Australia nayo yari yizihije umwaka mushya wa 2025 mu buryo budasanzwe bwo kurasa ibisheshi by'ibyishimo by'imiriro rero ikoreshwa mu birori by'ibyishimo bizwi nka fireworks. Ubu noneho n'umwanya w'ikinamico Urunana. Lopez aribaza byinshi mu byo arimo kubona kwa nyirakuru. Hagati y'imyiteguro y'ubukwe bwa Nyesira arimbanyije mu rubyiruko rwa Nyarurembo. Ni Urunana. None se murumuna wawe ari hewe? Mutesi yazindukiye kuri botike, niwe wagombaga kuyifungura uyu munsi, nge nkabanza gukora isuku hano mu rugo. Ubu se ko nabashakaga mwembi ngo mbagezeho amakuru ashyushye koko. Niba ari iby'ijoro ry'ubunani nta makuru tuzaniye nyirane, turayazi rwose. Reka musaza wacu niwe ubishyushye. Wapisha, ayo ndabizi namwe ko muyazi. Umva nta makuru arebana n'ubukwe bwa Nyesi. Nabwo turabuzi rero. Tuzi ko bazaza gusaba no gukwa, ubundi bukwe bukazaba umwaka utaha. Ngewe ndi kukubwira ko hari amakuru utazi yewe. Ayo ntazi ubwo naya. Yuko ari twe tuzamwambarira mu bukwe. Wowe nande? Nawe Benita na Bakantengwa n'urundi rungano rwanyu bamurirwa, ubundi tw'abakobwa bakuru tukabanza imbere, mwe mukaza mudukurikiye. Ngewe Benita ngo nzagira ntenyirane. Erega mukanye twari turi kumwe, jewe Anyesi, Budesiana, Devota, umva twaganiraga ibirebana n'uwo munsi. Anyesi arifuza kuzambarirwa n'ababyeyi, abakobwa bakiri bato n'abakuze nkanjye.
mana we kubyumva noneho nyiraneza we nzifotoza shaho uwo munsi nzatwika kongo ke ko wagira ngo ubukwe n'ubwawe mbese uzaba ureba nzifotozanya n'umugeni kahave ubwo rero nubwo tuzambara imikenyero isa Anyesi ntiyabona amafaranga yo kuyidushakira twese ahubwo azatujyana ku mutero uyifite hanyuma tuyikodeshereze n'amakanzu tuzambara mu mwaka utaha ngo nayo tuzayishakira ye kubera iki twe tugomba kuyishakira kandi ubundi umugeni ari ushakira abazamwambarira ibya Anyesi nuko biteguye twese tugomba kuyiyishyurira ariko rero ntabwo ari byo pe ubuse nkatwe tudakora amafaranga tuzayakura hewe unabimbwiye musaza wanjye adahari ngo abyumve se Felicien ni nyamusaba azayampara none se mama niba ubyemera ko ndi umukobwa w'inkumi kuki ntacyo mbwira kiki ari wowe ntacyo mbwira ari nyogokuru ntacyo ambwira kandi ndabibona ko buri mugoroba Uncle Shyaka n'umugore we banyura hano bavuye ku kazi mugakora inama njye mukampezi ntabwo tuguheza no kuri rope ntabwo tuguheza pe numvise nyogokuru avuga ngo arashaka ibitoki ngo kubitara ngo kwenga ngo gushigisha Shyaka nawe aravuga ngo amakazi ya fanta ngo n'aya byeri ngo abashyitsi bazarara ngo kubaga ibimasa cyangwa ihene ubusibye n'ibiki mama ubwo ntiwabona mugiye kunkingira ntabizi mama ntabwo ari wowe ugiye gushyingirwa rope n'undi muntu kandi w'ingenzi mu buzima bwawe ngo iki mama Lopez mwana wanjye rero urabizi ndagukunda cyane sibyo ndabizi mama niba rero hari umuntu ntekereza bigatuma numva ngomba gukora cyane kugira ngo abeho neza uwo ni wowe mama karame humura rwose ndabizi ziko nubwo maze igihe mba kwa masenge mu mujyi papa ari uri hafi yanjye igihe cyose mwoherezaga amafaranga yo kungurira ibyo nshaka byose pe papa wawe rero twakundanye urukundo rw'abana tukabyara twembi tukiri bato tukiga mu mashuri yisumbuye ibibazo twahuye nabyo sindi bubitindeho rwose ariko icyangombwa ni uko ubu twembi twakuze buri wese akaba ari mu buzima bwe sibyo mama wawe rero nagize amahirwe mbona umusore unkunda nanjye ndamukunda none yamenyesheje ababyeyi be ko azaza gusaba no gukwa ari nayo myiteguro umaze iminsi ubona hano mu rugo iwacu nuko bimeze mu minsi iri imbere nzava mu rugo rw'ababyeyi banjye nanjye njye kubaka urwanjye rope ko ntacyo uvuga rope agira ngo mvuge iki mama niba urumbaze uti si uwo muntu n'uwahe nyine nategereje ko umumbwira uwo muntu rero ni Chris umuyobozi w'ikigo nderabuzima cyacu cya Nyarurembo ubwo mu magambo yose nkubwiye niba wari kumbwira koko ese uragira ngo mubwire iki mama koko byibura ntiwanambwira ko wishimiye ko nabonye umukunzi rope nkaba ngiye kuzakubyarira abavandimwe bawe niko se Nadi karame imboga urazibuze aha nazibura n'uriya murima wose ufite koko mujye none se gusoromye duke we ubwo ni ubunebwe ngo no gufashe gusoma Nadi oya mujye izi zirahagije ariko ndabona iminsi wayijyanye rero hari ukumva no gutwita bikubereye nyumvira n'ukuri ushobora kuba wifata neza pe ibyo baganga n'abajyanama b'ubuzima bambwiye ngerageza kubyubahiriza n'ukuri mujye iyo ndyo yuzuye nkayibona kandi ngashyiramo n'ibikomoka ku matungo shisha kibono nkayikoresha neza shana ibyo rwose pe ugomba kwitaho nk'umugore utwite ukanakoresha neza inkunga uhabwa nzanembwa ibindi pe iriya nkunga mama nk'umugore utwite ukennye nyikoresha neza kandi ndanagerageza gukora kugira ngo nikure mu bukene rwose ariko nizere ko na cya kibazo cy'amaraso make cyakemutse ubwo mperuka ku kigo nderabuzima kwisuzumisha nk'umugore utwite byari byahindutse kandi n'utuntu twa feri bampaye nadukoresheje neza ni hafi gusubirayo kandi nizeye ko nzasanga bimeze neza ni uko rwose pe no gukomeza kubahiriza inama ugirwa n'abaganga urumva Nadi kubahiriza igihe bahawe cyo gusubira kwisuzumisha kugira ngo ubuzima bwawe n'ubwo umwana utwite bukurikiranwe neza mu by'ukuri numva nta cyambuza kubahiriza gahunda mujye nubwo kujya bibangamira ubucuruzi bwanjye bw'amandazi Nadi nta cyaruta ubuzima ni ukuri ndabizi mujye
ariko nawe urabyumva ko iyo nagiyeyo simbasha gucuruza kandi ko sinshaka gukomeza gutungwa n'imfashanyo ndashaka gukora nkiteza imbere. Huya ujye uzinduka ugiye ku kigo nderabuzima kare bagukorere vuba sibyo ugaruke noneho ukore bizinesi zawe ariko ntuzase ku gipimo na rimwe Nadine ndagusabye. Urumva atari ingirakamaro ko bagusuzuma bakamenya ko umwana wawe akura neza mu nda cyangwa bakababona uko afite ikibazo bakagikemura hakiri kare. Eya ko hamye mu muryango se si karibu kiri. Sorry karibu. Ziko watewe umuntu isoni kiri kunyitegereza cyane. Ntundi subwiwe n'ikiko ndi hano iwanjye. Ubwo rero wangaga kunyitaba uzi ko ntazi ko uhari. Wampamagaye se? Rimwe se cyangwa kabiri kiri? I'm sorry. Kubera akazi kenshi sinigeze ndeba kuri telefone. Ntacyo bitumye ngusanga mu rugo iwawe. N'ubundi ndahakunda cyane. Nkunda ukuntu haba hatuje, uko haba hateguye neza, mbese ntiwamenya ko ari mu nzu y'umuseribateri. Oh, merci. Ariko se kudashyushye nk'umuntu witegura Noheli n'umwaka mushya kiri. Leya wowe uri umwarimu uri mu biruhuko. Genda umuganga ubu ngubu nibwo gashyushye. Ndabizi rwose ko mu mpera z'umwaka biba bitoroshye muhura n'akazi kenshi. Abariye byinshi bikabagwa nabi, abanyoye bagasinda bakitura hasi, abarwanye. Gayo nguko. Nyuma rero yo kuba umuganga uri n'umuntu kandi nawe ukeneye kwishima rwose. Ndashaka rwose kugufasha kwizihiza umwaka mu byishimo turi kumwe. Gute subwo? Twajyana mu gitaramo ku rusengero, twashaka aho tujyana mu muziki cyangwa tugasohokera hanze ya Nyarurembo nka ka picnic sha. Kiri rwose icyo shaka nuko twishimana. Umwanya wanjye wose warafashwe Leya. Ntabwo wabinkora kiri. Gitangira ibiruko nakoje niba uzataha cyangwa uzaburi no mu minsi mikuru. Umbwira ko utazahita utaha. Bituma mpamina hanga kubera wowe. Uko waretse kujya iwanyu mu biruhuko kubera Christian? Nukuri ni wowe watumye ntataha kuko nifuzaga kuzaba ndi kumwe nawe. Kuri Noheli narakubuze none umva nukuri ngo nabonane nta mwanya mfitiye. Urumva udashaka kumbaza koko kiri. Uramenye utarira Leya. Oya rwose. Wibigira intambara cyangwa urubanza? Kiri oya bose. Ni iki ntakora ngo nkwereke ko mwitayeho koko? Ni iki koko? Leya ndakwinginze wirira hanga hatagira n'umuntu uza agasanga uri kurira. Sibyo? Njye nakubwiye ko ntari available kandi kurira ntacyo biri bubihindureho. Kuki umeze kurira kandi ukomeza kumbwira amagambo atyaye yahuranya mu mutima wanjye? Kuki ushaka kumbabaza koko buri gihe? Ariko uko nari ngiye kwitahira Patrick. Habuze gato ngo mfate icyemezo cyo gutaha ko nabonaga mwandangaranye. Ngiye Patrick urumva narangarana umukobwa mwiza nkawe nyirane. Babara cyane di. Nawe ariko wabonaga ko nagize abantu benshi kubera ibihe turimo. Kandi ngomba gutanga serivisi nziza nkakurikiranya abakire ko baje. None se ko mbona abantu bose dushaka ko ari wowe utwobusha kuko bizagenda biti. Nyamara n'abari basore basigaye bizinyirane. Nuko nyine abantu batajya babemera. Sha rero Patrick ndashaka kunyogosha neza. Umva ukanshyiriraho agakupe keza ukagahagarika ku buryo bwiza. Mbese ku buryo mu bukwe bwanye sinzaba nkeye pe. Hanyuma se mu ijoro ry'ubonane ntuzaza mu gitaramo we? Nzahagera ariko nyine ngomba kubanza ku rusengero. Ubwo urumva nahabura koko kandi ari club y'urubyiruko munsi y'umunyinya yateguye igitaramo. Nari ngize ngo ugiye guterana Felician. Sinana birota. Gusa nyine iwacu ni itegeko ko twese tubanza ku rusengero. Abana bo kwa Pastor Mugisha ndabazi. Mfa kuba tuzi neza gusa. Neza cyane. Abana bareswe neza. Abakobwa bitonda cyane. Ahubwo senyirane. Ndakumva Patrick. Ko hari icyo nshaka kugusaba. Ushaka kunsaba? Gusa urashaka kunsaba iki? Wowe. Mu gitaramo cy'ubunani rwose. Nge nawe tuzabe turi kumwe dufatanya agatoki ku kandi urumva nibashyiramo zuke ducezanye nibashyiramo ingwatira tugwatirane sibyo? Ngo iki Patrick? Uwo mwanya nyine ndagusabye nyine hakiri kare. Hatazagira undi nitambika nkabona guhaburukije mu bantu ngo mubyinane. Ntuzambona Patrick kubera ko hari undi namaze kwemerera. Oya we mbabara ndakwinginze nyirane rwose. Tuzaniganiraga Patrick ibyo byo kugwatirana mu gitaramo simbirimo rwose. Wowe nyemera ko nta musore wundi uzakuba iruhande ari nyenye nyine tuzaturi kumwe. Ubwo kandi no mu muhuri wawe wanyeze ninjye nawe
ndabizi hazaba hari umuziki uryoheye amatwi rwose nzagufata neza. banza umbwire rero niba nawe waratsinze Lopez we, njye nabonye mbitsinda sha. Abana benshi twigana bararira yo kwarika, harimo abagomba kujya gusibira. nawe naratsinze kere, ubu ni ukwerekeza nyine muri kaminuza. Tekereza n'ukuri ejo bundi turi abana, none dore ayisumbuye turayasoje. Umwaka utaha tuzaba twicaye muri kaminuza. cyane rwose kere. Ariko se kutambwira uko amashuri yisumbuye byari byifashe we, ikigo wigagaho se n'icyo mu mujyi hagati, wigaga utaha cyangwa wigaga ubayo? Nigaga nta kere. Lope, ntabwo wishimye nyuma y'igihe kirekire tutabonana? Uswa nubwo nari mfite akazi kenshi mu rugo iwacu, ninginze mama akamagawusha ko kuza kukureba. Si uko utakwishimira kere, nuko nyine usanze umutima wanjye ubabaye cyane. Ayiwe, wababajwe n'iki se nshuti yanjye? Shakere, ibaze kuza i Nyarurembo nkasanga mama wanjye afite ubukwe. Si byiza se ko mama agiye gushyingirwa Lope? Ibyo nakuze nibwira nahise mbona ko bitagishobotse kere. Biki Lope, wakuze wibwira ibiki se? Kubera ko nabonaga mama wanjye nkunda cyane, papa wanjye yazi naha nkihaba akaza kundeba, yewe akanagera akananjyana kubana nawe. Nyine muri njye nibwiraga ko umunsi umwe ababyeyi banjye bazabana, nanjye nkabana nabo bombi. Muri make babajwe nuko mama wawe agiye gushyingiranwa n'umugabo utari papa wawe? Sha birambabaje, ndababaye, ndumva umutima wanjye ubyimbye. Ihangane Lope, ukuntu urubyiruko rw'i Nyarurembo dukunda nyese, uwumvishe inkuru y'ubukwe bwe wese arishima cyane, sinari nzi ko byakubabaza. Mama wanjye ndamukunda cyane kere, kuko ubwo abantu bose bampaga akato bakanterana kuko mfite ubumuga, umuntu wambaye hafi akankomeza akanarwanaho nkiga ni mama. Si uko nanjye rero ntishimiye ko ashaka uwo mugabo ngo agire uwo munezero wo gushinga urugo, ariko nyine icyo nifuzaga ni uko abana na papa, nanjye nkabana n'ababyeyi banjye bombi nk'abandi bana. Lopez se ko bakubyaye bakiri bato batarageza igihe cyo gushinga urugo, ni ukwihangana nyine. Ubu se ko kuriya mugabo ugiye gushakana na mama ko namuzi, nantwarira mama akamumbuzaho uburenganzira, ubu nzabigenza gute koko? Izi mpungenge za Lopez wowe urazumva ute? Hakorwa iki se ngo zishire? Naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana, ni nabo basoje amakuru yacu yo kuri uyu munsi, amakuru yo kuwa kabiri anasoza ay'umwaka wa 2024. Mbashimire mwe mwese mwagize uruhare mu kwiyumva no guhurira hano kuri BBC Gahuza Miryango kuri aya masaha. Andi makuru ushobora kuyasanga kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook ugiye mwishakiro ukandika BBC Gahuza. Twafashijwe na Chris Hanson kugira ngo amajwi yo kuri uyu munsi akugereho ameze neza. Ageni Prudence Ngyumva akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri uyu munsi no ku yindi minsi yose yabanje muri uyu mwaka wa 2024 dusoza mu ijoro ry'uyu munsi. Ko bamaze kugera muri 2025, nizere ko mwawutangiranye amahoro n'amahirwe. Abategereje kwizihiza namwe ndabifuza kuhuriramo n'ibyishimo ndetse n'umunezero. Muramuke naho utamurara ryana.